Ne, en se mora zadati, kraja ne veste. Evo, Selim, lej. Selim. Boš prepelo kle v Rikvrc. Alo, Hazim, poslušaj. Tako vi ven laufate. Ti si Abudin, jaz grem ta prvi kot Hazlim, letim do DJ-a, te ugasne musko, letiš do sredine, začneš pokati po zraku. Hazlim na polno. Muzin gre pa do neveste v njo vzame. On gre mim tebe, ti za njo, jaz pa te zadnji. Ej, sem donovu sam, evo ga, sem donovu sam učim, pa še ga unga, pa te zabil. Ne, vse ga lahko pokličamo, bre. Vse ga mora pokličati. Eno projekt se pozabil pa Ja. To pa ali prežgal, ki mi gremo. Ja, v bistvu. Ne, ti naprej govoriš, pa da pauza vmes, pa pol to narediš, pa pol spustiš. Ne, video gre, pol, ko mi gremo. Video je šele pol. V glavnem... A ga z njim, da ga snemo lahko. Si pripravljen, ajde, kape dol. Zdaj sam ven pa laufi, pa boš ti kaj načrta za bremzo. Dročno gore, Ja. Jaz grem zadnji, Žiga prvi, Boštjan ta sreden. 3, 4, hop, 3, 4, gremo! Hop, v avto! Sredina! To je to! A je bilo, Gaja? A je bilo? Super! A še dela kamera? Bučni sem rekel, nekaj kalaupa so nami! Hudo! Dobro ste naredili, model, jaz sem puško razbal po mojem. Faki, avto sem ti cel spraško po mojem. Sam je bilo hitro, sam zajebaš po vrstni retaj. Prije sem jaz okrog avto Porsche, sem moral šprita, da se dovolj. Skole, pa smo tam, ne? Ostali smo brez neveste. Pravzaprav najbolj hudo bi mogli biti ženi, no kje pa je? Kje pa je ženi? Skole, teroristi so nam ugrabili nevesta, ne? Jaz nimam naš pri tem prisežem. Ampak pustili so en posnetek, tako da dajmo si to le pogledati, pa bomo videli, zakaj se pravzaprav gre. لماذا يفجر شاب مسلم في ريعان شبابه يمتلك الحياة بعرضها ووسعها كي يعيش من أجلها؟ كيف ولماذا يفجر نفسه في حافلة مليئة بالركاب، في حافلة مليئة بالأبرياء، وهو المنهل الوحيد الذي شرب منه هذا الإرهابي حتى ارتوى. هو لم يولد إرهابيا. أشكرك خالد على خير السلام عليكم إلى خير عليكم على خير الخلامة اللي خالد خير على خير أما خير خالد خير تقولها على خيرنا على خمر الخلاق خيرات 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 على خير هذا على خير ست خيرات يوم على ست خيرات على خير الأولى على خيرات خيرات الخيرات على خير Allah bersama lekum mukhala khara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dah halal tu khala dulu. Mukhala khara. Alhamdulillah khara khara kubar. Allah sta halal khum khara. Allah khara ta khara ta ham khara mush khara. Amar khuru
أنا ملي خلا قرآن كله خلا حاجة كده أما استخلا ما خلا خرمنا يقولون أما الله ركول خلا تتخلا تتكرر خلا خده خلا خرنا اللي خرنا مو بلا خرنا الله خلا خرنا أما خلا خلا تخرج ترى أنا وخرنا أما خلا خرج تتخرج اللي خرنا أخرنا القيد هي التي شوهت هذا الإرهابي وقتلت إنسانيته. Zdaj smo se malo zmatrali, zdaj malo. Ej, Tilen. Daj jav se. Tilen. Halo. Hala tara. Halo. 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 Kaj s tem telefonom? Halo. A se slišimo? Halo. Tilen. Ja, gor moja številka. Ja. A imate denar? Neki, kaj to neki? To ni nič neki. Badi. Ej, koliko ti si žene? Halo, a si slišala kaj si? Hazlim, Hazlim, javi se. Peč en krok. Reč, da je nevesta več vredna, kakor imaš ti v košari. Nevesta je vredna več, kaj je sploh denarja možno. Ni denarja, ki bi... Ne, jaz se zlikam, da imate premalo. Kar še en krok pet. Ne, še en krok pet. Glejte, izzivala je. Pač pita, koliko je vredna, pa peta še en krok, ali ja? Malo placa, prosim. Ja. Laži! Vse smo naredili, samo da vas bi rešili. Jaz mikrofon predal, jaz ne bi s tem fanti. Pa smo zbrali denar. Tam je. Ja. Težko ga ukorena s strajci videl, da kaj odpere. Kratka kulica! Plasci.